nahan magtada ama choy na kore amam kore kore ba potu sumoy gi pali ba ruling da phami ba kangu ngata ne ba pulap ko wiraga pulap decide tawraga wari batai to sanabi ba yata braba nata da na to ngahalaga mi amam pedam ko ni ngahala amam ko ni masi ta seng na ko yeng ba da nuaite yamna pakhat ba podam oye ko na di assembly se laga apun bagi fire ba malong jere ni ko haidra khal na lai ru bani aduna maram moiraga masi gi imai gi meirana imam yam da masi gi press meet se to bani masi akoi na nga nge haidana su leibiri ba puna mangno waro biganu se ko gi sakti pai ba khudi mangno paro biganu akoi bu voice se no nem da da ho dai ba nem da ge na ko su lai ru ba de ba tumina lai ge ka do ru no semjara adi to jara ni na adu bu oi ba situation si da di akoi tumina lai ba ngam da nga si khola om ta ga le ba thangala ka ne ba khola di no no lai ba character me am du gi matung ina dum khoi khola di la ka ne ba lak ta ba su ya ro ba aduna lai ba su ya chu acho ba me am ma su lai re hai ba pot hujiki MLA taras ne to ba pot jantra mantra da khoi gi separate ki union territory demand gi moi di dana pham ba ngam gra ba ne ba adu ko me am da nga si action lo ko kari gum bim ta moi gi to bong thok ba thok dang to da lai ba adu ko me am do to honna ba khana biu nei la biu numi hum ni gi matam ti praja miyan gi oina tham biu hai ba pot se ngasi imai gi mera gi side te gi imam yam pur la ga hai jai sini adu ga khoi gi speaker su na sai gi na thong na do tab chap cha na phudok bi ba matam jaure je is da khoi gi a da chala ga si ga bai ga noi tong na ba na te na na ma bu ka we na na ma ka we na na pula mu kumba me la kai no so de sai chu myam sirim de so de sai chu myam sirim de ba ye ning de ba ko ni noi na tha do re ba tong do re ba myam do noi na to ri ba po sa ka ni no ba so da ka ni no oi situation ni bani pu situation ka ni no khang da bra ba noi myam se hekta assembly pham do re ha ba khudin ge hekta smart chen da na ka ni no ba adu ka khoi gi lai ni ba praja miyan na marom center organization a cho bone so akoi gi state chap cha na moi gi ya thang nga ga lai ni ha ba khoi se state da khoi ni center da wa nga su ta roi ba maram je khoi gi state ki pham bi ba miyan je ne ha thi ga lai ni ba ka mai na khoi gi situation pur pangam doi no ba lai ni ba pur akoi gi kunthra manga sida ama khak ni ge na bo ra ka so lai bi ni ba myam si su ta seng na akoi gi idea of manipur pami na ba pula ba sina su hai ri ba assembly se pham ma tam da puna hai mi na ba thoi hai ba se imai gi mera gi side gi miya puna ba na hai ba po se masi khara am tak tong mina si lai ri ba club organization adu da gi akoi lai cho ba CSO myam masi gi matang se am tang lo mina se ba si ni ba ya main point di assembly da tong ba thabak thogdang se handak di moi chap chana lo hong na ba thire ba ma khoi myam puna thangjan mi no si masi sida khoi na haijari ba to bure pa sida praja miya na support to biraga amuk tang di le ta ba punsi ma hoi MP ani gi moi mathau tang tawre moi gi potu da taseng na akoi gi taseng na akoi praja miyan gi oina di taseng na ani du na maron khara ngam bi bodo akoi pele ba maram di 2023 gi me that te gi lan to pa matam da adu gi matam du da pan ki ba MP du na di mandir wai sina lai ye ba bukari ko mo hayam ta phong dok te ba manipur da sumai na mai ta hai ba gi wan sida bo hai de ba adu bo handak ka gi ba ahum ka gi da ani na phong dok pirak ba do akoi yam appreciate tawi yam thaga chai praja mo oina aduna sugumna akoi gi assembly da pham ga da ba moi tara du gi na kari to doino ji khang de opposition da pham da nyam ma khoi na hai da su he na khange aduna phammi ba puna maksina manipur gi situation se amutang chak ma na le minaraga hai ri ba to ri ba se core issue na do discussion da kai da adu da gi noi gi platform da law na le ba do noi ba se law na ba na ta ba adu da gi decide to raga core issue se manipur gi core issue se sini hai ba do chap chap state na ma lo raga center da to view adu ga noi gi white paper ma puthok pi raga madu gi pula mak to center da chami no hai ba potu ni ya ware hai raga sunoi na di saurakani ngasi akhoi yeng ba da nungai tre khoi gi theng mafam da chalaga ngangna ri ba tong ri ba myam do akhoi ta seng na praja mo ina ta ba nungai tre khoi cha kho thorang gi to ba yam phai innovation to ba yam phai adu gi loi ba phai phatte ha nate adu bu akhoi mai kai mari chat pa ade phammi ba mantri mandon akhoi gi police myam nga ga security nga phammi ba do mai kai mari lan ba ya tre ba se masi ma kau bi ga no ba akhoi gi samu ma khong gi sarkar oi bi ga no ba manipur pun ba gi sarkar oi bi ba opposition su ga manipur pun ba gi oi bo ba swai ma tek ta lai bi ga no ba apun ba gi thabak to bi ba aduna handak ki request ni handak su khut pa ra khut lom lo na ra hajari ba ni akhoi na ngasi ango ba se da lai ba se karai da kan chalu ga lak no ha ba se praja miyan da loi khang ba ni phami ba sarkar da phami ba noi na su khara khang bi ro aduna su bu ba yam lai ri ango ba phi se la ga lai ba yam lai ri huji ta seng na ha ba da lukha bi ni khang da ba mapuroi ni khalai ni khang da ba imana bi ma sa ba bu da lai ri mai gi lupa do man gi da ngasi bu thi ba khang da na ma si ayon da hangai ne sujata ai si lukha bi ni hai du natra ga ai se kai hai du no khang da ba mi bo lai ri ba ne aduna akhoi da dung ba theng na ru ma yam du na pen da na kamal babu ngasi kai to bo ngami kana gum bim ta kai non to dre hai ro ga court ki da tum chana khare
मीनेब मांगिदो केम मनुंगदगिनेबा सेंटर की प्लान से अखोइना खंगे प्रजाना खंगे सीओसोना खंगे सेंटर स्टेट ता हाइसेबा स्टेट से चप चाबा फिरेब अमा लोहन से हाइबा पोतो मदु हाइजेगे हाइदना ngasi इमाई की मेरागी कोई इमाम यामना पुलगा ngasi प्रेस मीडिया से तौजबनी मसिदा सौबीबा तौबीदना धब धरांग की थबक से तोसी धब धरांग दुदिको मदु मदु याम फतबा थबकनी मियोंदा का सुनतबदा अने सचेनी जब नोइना ब्लैकमेल हरासमेंट पीबदो मदु तौगनु पोपेगंदा तौबिगनु वसी बौता इमाई की मेराना अखोइदा मोब सागतबा इहौ तौबा अदुम अमता यावदे अखोइदी यामना तंदे इन सिचुएशन सिगी मतादा कंट्रोल तौनबा हाइदना होनरगा लाप ngатani aduna masi hai haidana horen kai dawro kadam khomba ngamde madu puna mokto tobiganu madu yam phataba poni madu gum ka changbiganu khoina ngasi hai ba posida lalagana lale wari sana si haibi wa natadana dhabdarang ki thabak se masi khara tokmina si shanti oina hingmina si maikai mari chatpa yadri relief camp da imai ben ba mama lady na han bakta su ahalamba society tawge tawri duni magi miyam dura ka loboi ki ma phagwa dani aduna maram oiraga assembly fazana follow tawbiu speaker ngasi hujik su ngasi su request tawrisini ngasai ki power phudok biraga achumba fire lepi o haidana ngasi su media ki through da akoi non da request tawjari